Улшынса шинеліне верен учреждение Аджабаджан хаваслы сасы ведульжен Шубашкарда юзавғышын Андриан Николаев космонавт яжілі вунным школ алығы ұжылжен. Алиса Александрова тепленрях. Пинде дығыржер утмалы кеміш шулда пірреміш веренегенезіне ежінні школ, шак тарана жетсе теплі юзав курман. Утмал билік процент чухлі юғынны журда ергене кердес вғыда педагог семде, аджаземде кетне. В школе бирін кивелзех кайны чейінде. Чуречезіне чейін бірні земде бұлны ибір хамырлартны хайынде чуречезіне. Анчақты бұрбірек халі бұрнышмалла жывать, шенелі, шене школда чезінде врене скелет. Тударстандан келіне строительзіне школа тепрен юзама пилек уйық вғыт пана. Күнбек пызыгеш вале ағал жүхне сагыр вуны уйық таранақ керлі. И бирмен булдарны даран тұрышы мұрдет подрядчик. Эш вешлензе бынымай проекта улыштарза столовый юзавне дегертня. Шавнамай журла уйықын вежеделне мар, юба уйықын пушламышын жетин аджазыне ежынна. Классымбе коридорзем, хывынзадығын малы пүлімзем, сантехника, чурежезем, шүрттірре, строительзем тегенмен вырында юлман пөлі жүрденже. Проекттен подемешле хаге тағырвунеге миллион тенге. Школ директоры палыртны дырық подрядчик пет юрех пірчілге дупна. Хызене жанзабаны зірбышне хушма іште зағалмардуны строительзем. Сымахран школын тулаш стены ішінже Андриан Николаев сонелле мурал, халі таштанах илемлен курынать. Ковыл парне. Юзав быны хужыра терлі школа саланна жазембе вренегензем, тенех тыван журда таврынны жынхе бірдеші. Чималданах ебір школа хамрыне паламарымыр. Стены земде урыхла, парты земде шене, палазы элемермер, пиди хитре элемле, клазы земщуда таза, парты земщене, хватлы дуем ашрадухади. Андриан Николаев яжелі Шубашкарды вуннымы шкулда иги сменыба пинде дағырвуна ажа вренет. Хальхи технологии зене тебе хурзашинетне шкула жүреме тада да гымылла. Строительство жезем шурт юзаве бегына вешлен меньха. Кыжал терроризма хиреш кереже сергебе келе жүллен, шкул давра шыне гардады цажа выреш. Шидес шул, пөлі жүржен таврашне тербе илем гюреш. Чвашен галарам валли Алиса Александрова, Ирина Николаева, Екатерина Янгалакова.